شورشا روژاوا یاکوب سالین خوین شر و جنگی و گوهری شورشا مروواهیه به بشتاری جنین روژاوایی جدا بون و مورا خواه لدیروکا شورشین جیهانه دا. جنان پیل به پیل بری خودان ناورفین شورشه. هر روژک و هر سالک شورشه به فدکاری، دلویرکی و بدلین گران بهاوه هاتا آوا کرن. د شورش روژاوا ده تیکوشینا جنان ده ناورفین یخکی ده دست بکر. کومین بچوک این کو جنه خود ناو داره خستن دکرن هاتا آوا کرن. پشتی آوا بونا یکی نیم پاراسنا گل یه پگیجی جنان برنگی که اکتیف جه خواه ده ناو ده گرد. مل بمل لرخ شروانین یه پگی ده انین هری پیش این جنگی ده لدیجی هیزین داگر کر شر کرن و گل هرمه جی کم کجین مزن پاراستن. پشتی دمکه ایدی هجمارا جنین کو بشتاری نوا رفیم پاراستن دبون زیده بو. به وی رنگی یکمین گاو بر با آوا کرنا تابوران و ده هرمین جزیر، فرات و عفرین ده هادا آویتن. تابورا شیدروکن یا کو ده سباتا 2013 ده لعفرین هاتو بو آوا کرن یکمین تابورا جن بو. او تابور دبن فرمانداریا شهیدروکسن عفرین ده هاتری خستن کرن. پشتی وی تابوره گلک تابورین دن هاتن آوا کرن. جوان تابورا شهید برچم ده 25 سباتا 2013 ده لدربیسیه ده 8 آدارا 2013 ده جی تابورا شهید عدالت لقامشرو ده 24 آدارا 2013 ده لکوبانی تابورا شهید دیجله هر وها لدیرکی تابورا شهید زوزان هاتا آوا کرن. پشتی آوا کرنا تابورین خوصر لحمو باجاران ایدی بینگه ارتش بونا جن آوا بو. به وی رنگی جنین روژاوا ارتش بونا خواه ده 4 نیسانا 2013 ده بناوه یکی نیم پاراسنا جن یه پجه راگاندن. فرانسا ما راستی جی بجوش و هیجانه که پرمازن در باز و استکارم بیجم یعنی اتمسفر کنفرانس دگوری ده هیوا نیسانه ده و ده سر نیسان بج دوی نیسان دست بکر حتی 4 نیسانه قضیه یعنی وک معنا خواه وکی ام ببیجن روژا 4 نیسانه ده چوا کو گشتی خوازا خوانو دکه و جنو ده خواه خلق دکه و دایک بونا سروکاتی جبو ما روژا کی وها ده یعنی جنو ده دایک بونا سروکاتی جبوی ما وکی جن وقت دایک بونا توای جنان و توای گل کرد حتی توای یعنی مروباهی جی وقت معناه کی ویرنگی ده براستی کنفرانس هات مشاندنی. ایدی جنا کرد در روژاوای کردستان ده گهشت آستا هری بلند یا ناسکرنا کسایت و هبونا خواه. یه پجه در روژاوا و باکور روژلاتی سوری ده رولک خوی استراتژیک لیست و همو تگه هنکو نرخ جن و جوهری وی یه جواکی و سیاسی کم دکه در باس کر و به بشتار بونا خواه دناوا شورشه ده آستا زانه بونا خواه بلند کرد. یکینه این پاراسنا جن یه پجه بشتاری گلک شرینکو لسری کانیه رمیلان گنده تلعلو، تلکوچر، کوبانی، تلحمیس، ربیعه، هول، شنگال، رقا و هری داوی لدیرا زوره ده پینگاوا تیک برنا داعشه ده رولا پیشنگی لیست. لدیجی چتین مینا جبهت النصره و داعشه شرکی مزن دامشاندن. یه پجه یا کو دامزراندنا خواه ده 4 نیسان ده راگهاند بو جیانا خواه لدورا فکر و فلسفه ریبر آفو خوناند. لدیجی همایش در باودن از پاراسنا رو اساس بگیرم از پاراسنا رو اساس بگیرم سروا بینگا شده برا بوره شده برا بوره شهید شوره شده شهید شوره شده سلاحي كجان سلاحي ام چه خازن چه بكم سلاحي جنه كچه ميري كرده چه چاوه چه به كچه چقدر سر بخوابه کی خواهد kimlik شخصیت
و تونک اساسا بدی تا میره کرد گرد میره کردی مری میره کردی فتسی میره کردی دست دجمن دا parça parça bûy êvarê ser îmaniye. Yani pirseka min ji bo vê ez dêm azadiya jinê Kurdistanê azadiya Kurdistanê ye. Azadiya jinê Kurdistanê azadiya merî Kurdistanê ye. Bi sedan jin ji gelek welatên Rojhilata Navîn û ji çar aliyên cîhanê berê xwedan şoreşa Rojava û tevlî nava Refên YPJ bûn. Jin bi hemû hêza xwe çi Kurd, çi Ereb û çi jî internasyonalîst be li hemberî hemû astengiyên ku di kar û xebata jinan de ji bo avakirina civakeke azad derdikeve sekînin. YPJ tenê têkoşîna xwe bi axa Sûrî re sînordar nehêjt. Di heman demê de dikêliyên herî dijwar ên êrişa Daişê li ser Şengalê tevî gerîlayên Yêja Starê berê xwedan axa Şengalê û bi hezaran jinên êzîdî parastin. هدف و آرمانجی ما ام پاکش کردن شنگاله ام پاکش بکن وکی تیزانین ملت ازدی ملت کی هفتی و سی فرمانها را در باز بیه ام دخوازن خادی لی در بکن ام وی ملتی حتی جمواره ام حتی داویجی بپارزن رولeke YPJ ya sereke di rizgarkirina Şengalê ji destê çeteyên Daişê hebû û çawa ku YPJ li Sûrî weke hêzeke parastina jinan hate avakirin, li Şengalê jî yekîneyên jinên Şengalê YJŞ bi xwezpartina danehevên YPJ artîşbûna xwe damezrand. YPJ ne tenê hêzeke leşkerî ye, di heman demê de hêzeke exlaqî, çandî û civakî ye. Armancên wê û dûrbûnên wê yên stratejîk ji bo avakirina jiyaneka azad û wekhev li ser hîmê parastina rewa ya ku xwe di spêre parastina jin û civakê heye. Bingeha xwe ji paradigmaya rêberapo ya civaka demokratîk, ekolojîk û azadîxwaziya jinê digire. Nirxên civakê ji hemû êrişên ku pergala baveksalarî pêk tîne diparêze. Erkên YPJ YPJ hêza rewa ya parastina mafê jinê û hebûna wê di hundirê destûreke nenavendî û demokratîk de ye. Her wiha erkdarek ku hemû biryarên ku YPG û qesede ji bo parastina welat û ewlehiya wê distîne pêk bîne. Ji bo destektayîna hemû jinan û ji bo pêkhateyên ku dixwazin pergala xwe ya parastinê dibin siya pergala parastina YPJ de ava bikin amade ye. YPJ duwarê veguherîna zihnî, civakî û çandî de jî roleke sereke da azadkirina jinê ji hişmendiya mêrê serdest jî leyîst. Rêbaza parastina rewa li dijî hemû êrişên ku gelê herêmê di van salan de rastî wê hatiye bikartîne. Ev yek jî birêya pêşxistina şêwazê şer û pêşxistina hêza parastina jinê pêkan bû. Duwarê dîplomasî de jî YPJ roleke sereke leyîst. Her wiha yekemîn komcivîneke leşkerî ya jinan li ser asta Rojhilata Navîn û cîhanê li bajarê Kobanê di navbera 2 û 3 Nîsana sala 2017 de dibin duruşmeya hêza xweser a jinê parastina civaka azad e hat eldarxistin. Yekîneyên parastina jin YPJ ne tenê li dijî çeteyên Daişê di heman demê de li dijî êrişên dagirkeriya dewleta Tirk jî şerek bêeman dameşandin. Li hemberî teknîka herî modern a cîhanê şerê îradê daraberkirin. Di her şerî û her pêngavê de şervan û fermandarên giranbaha ên YPJ canê xwe kirin mertal û gelê herêmê ji hovîtî û zordariyê parastin. Ji yekemîn şehîdên YPJ berîvan û silava heya fermandarên damezrîner ên YPJ Jinda Tiltemir, Ruksen Afrîn, Warşîn Tirbespiyê, Zîn Amara, Arîn Mîrkan, Rêvan Kobanê, Avesta Xwabor, Tolhildan Raman, heta fermandar Roj Xwabor û Jiyan Tolhildan bûn xelekên bingehîn ên avabûn û mezinbûna hêza parastina jin YPJ. Vê ku
ملاتي صغار دكن والحبي جنين سوري وجنين رجلات نادين وجهانك في روز دكن وهروها تحمو شهيدة آزادية وديمقراطية في روز دكن لدايكن شهيدة الهجين وزانكن شهيدة في روز دكن وهبالن ما يكو هرچاكش جاني خادانه داري بيش ورشي وانجي في روز دكن ودبيجن كداوي 10 سالا وبري بيك چند روجا مناز شورشي نازديد ما هي دهمين في روز كر هم دبيجن كدو خباتي وي 10 سالا واقروا البيقاعي بحمو رنگي خان بحمو نتوي خان بحمو قول وچاندا خان خامن آندنه هر وها گلک شروان عرب و انترناسیونالیست جی ده پینگاوین دیروکی ده به تردد جبو آزادیا جنان و پاراستنا شورشا آزادی جان خواه فدا کرن. مینا شهید هبون عنتریه روجدان منبج، زیلان عرب، ایوانا هوفمان، هیلین قرچوف و شهید لگرین. هر یک جوان بکنه خواه به دلویرکی و فدکاری خواه به عشق خواه جا آزادی ره او به لهنگی خواه ده جنگین گرانده بون میناکا جنا برخودر آکو جبو آزادی تواهی جنان جبو آزادی مروواهی به دهان جاران جاندا هیزن تاری تک بر و ریا جیانا آزاد نشاندا. به وی رنگی یه پژه بو سری هلدان، بو راپرین، بو آزادی، بو کردستان و بو گردون.